Manggo Madrid sa Palmar, V6AH, Radio Elangan Pohnpei. Makin katadara tumal ngil sang kusok tarobok Winnet Pohnpei State. Masuksit sa Palmar, V6AH, and mo rin sa wasimo staff. Uba doon wiyak at sa tangat doon ong na station. Women paruan sa karego burakan niyan so dugdug ban kadiyang o kadin wangi ba na korang ba na out of supplemental program and ang galab di program yo makin kon minute limay sektuaw spelar clock silu the minute yo mo block pa yun sa Palmar V6AH radio station. Ariyatakan Irakan Mebansa Teen Task Force Director Winsner David Patowanakar meeting Yawi Nian Kabina Tungal Wasan me out me Pato Bay Labalap Nan Colonia. Meeting Karwaruat Basanta Sang Reporteo me Alalti Sang Wayne Mas on Quajulan Nan Tiraktar Sang Nitasakan Chairman o Pohnpei Task Force Patopanor wasan meeting Irakasampal Karwalamo October Silisak Paria Katriaisak. Our year Chairman and FSM Task Force Dr. Livingston Taulang Unan Silicon Kairwat Chairman Kasalayang Chairman and FSM Me Pohnpei Sota Utung Komamatan Pipiran Sompir Puek and Kabina and Pohnpei Abariaon Kabina Pohnpei State Government. Sawas Karwaru ang taga Kabungamarangi. Mebil Karadar Apalen Sintungal o Task Force Piltaw so play de minto yan sa me report watin tingar me wanabukin rice po nanginet silibukan me bantoke Task Force with me yangaki Director Hubert Yamata Chairman Andrew Lucky, Mawia Chief Rebeckham, Executive Director and EPA, Mr. Henry Susaya, Acting Attorney General, Ms. Mona Pangilinan, Iso Nankanenwin Matalanim, Mr. John Adolph, Administrator and TNI, Ms. Michaela Simon, Sangkaman and Wansap, R&D, Election District Number 1, NFSM Congress, Senator Perman, Ukat, Pana, Pakator, Sola wasa so late minto. Saiwat koskosansan and mosal ansaukus nan wikat the trapin week meban watato. Irokasilu sawas sang UNICEF. Niyabang October riyasak tuwaw pariyak riyasak lok isak walap palinimang sarawu motomoteo mewiya wasan lap ng kolonia. Kasaraw motomotwat pitakotan sawas sang unisyon the school met Director Stanley at sa mga sawas pukat toke palian makalakal tibuson omuyam kamakalangin serikan so patpat o staff kan mayang sawas-sawas na office in UNICEF me patro Pohnpei Kabina bil patronger songan bit makalakal Sir Cromwell bil walianti office in UNICEF o bilwiya tungal kapung po truth memia o nga tungal
Eta tuwa na perenki obil ngongkis kapoipan pon peye. Oi tup sawan sawas bil leloto niyang saukan pan leloto. Darlington Leben sang soke espewe. Principal Joseph Amor sang Salatak School. Principal Cecilia Martin sang Roy School. Sang Niareo Okotober Riyaisok isu Pariok Riyaisok. Chairman and Board Parake Robson Kapina Puen Kapasa to 1.1 tatok. Mewiawi ni and Port nan week and mowa. Yet me poita as o kawait. Chairman Mityon Chinet, the nana pas matalanim me biluyak sound kawait and momot son UC o sanamao. Naneo Management, NPTA ma Commissioner, Mr. Wilson Panuel Mange, and kak tatain kachanga ong euran, when kak tororala, pain kachangawi, paini. Me ban tuweta PUC. Kabina waliante koryaon kabina o wiya irokalimao obisen kabina speaker Mr. Eugene Amor Mange, the Secretary and FSM Finance. Puen kak patong pun pe naneo wiya sawasa irailakan me apali kita the solar assistance. Eu panawet poitar ni areo October yesok isu pariok triyesok then Kabina me patrope labalakan Mr. Rob Solomon, me Walianta Secretary Amor, sang of some government open bay state. Posawas Rob Solomon, patro Iraka wano, October Yaisak wano, Pariak Riyaisak, Nielakulok, Aisak Ria minute Limaisak, wano, ni sawas. Patrok Pilkasaletar mamana kapaman, o epatpaton ni son persili saksama. Uyapan rop puen katira kata is o momon kapin saleta lawat piltaw lamawa. Lelain sa report Mia mamia ramas mesota Mia nanarail wasakan. Kaweweta mele long panaynay. Kawewe yang ap mele long panaynay ang sound sa Topuroto, Popalian Sawas and Pilka Konobata. Mapakairan kapal patrowan men lokaya ta cell phone. Mabilbangkak sawas laut nanang sawapal so kasukpa. Men kataman biltoka irailakan maban kotla ta patola nang set and poyak sang sakaunwa. Ang office in Kabina ang sawat o Kalanganin kuperang korus mengkok jahil gedin. Korang benayer mangi benayer road deben supplemental programmen. Engin gelap ye program yu magin kono ptasang peli supplemental V6AH radio station. Ok jahil ban. Only one roto ni rail kan ma katir katar tumawit. Dan sambabukon una bugi ismen. Mekuko wagi somawat leleturanwat wonro arama rialop isinen riakit pabugi. Nan in China met kadir kadar leti somawat aramas unan wencha aledi somawat mas tuarar wanalop tuanen riamen limarar wanalop silemen nan way na way wan totonar mas kokowaki nan way na way makadirtar kapinsalit kilar sumawat arma Nan way
isiakan siluman kontroton armas siluki armas isiakan isiman bekedir kita kepisalet kelar Ome ramas me kepisalet saya kenter me kelalita te mayau tasang nan sumawat main ko yimet pakai rupen kako koneng kecai rietwi kol sang Kinsola ka kolokol-pi Lan besi kaway get Unahan mo iyong uwet So jeme coach Panawali Iseng iseng loloy Laloy Kinlilye Kinsola ka kolokol-pi Lan besi Oh,
Kinlilye Kinsola kakolo kolpi Dan mesi Kawai ke Nanong iyong wetso Jeme boch Panawali Você